Impact TV agenda Manipur no ya Kuki edition hinwajo se Dr. George T. Haukimin kahin le mo nahi tunai sai khom dingo topic issue cha hi le cross border cooperation act is policy kiti thupi he in hisi thupi sai khom na dinga tuni a gesa hing tau khom pi hau phon don hin nei kate kazit langa tau he hi le Dr. ngam kho hau haukip educationist sule UGC postdoctorate fellow hi in sule alaya tau he hi le Dr. Haipi Haukip, to assistant professor YK College Wangjinga ahiin chule cornelato he hile pu LH Seitinthang assistant professor modern college ahi. India look is policy kiti Modi government noya ek is policy tahung ki khel hi Southeast Asia gam hot economic strategic lampanga ki sam kai na sem na khat ahi. India hi Asia gam songa adin mun hat sa na dinga panla na khat jong ahin chule People Republic of China Asia songa athanai na ven bit na dinga ki sem do to gon khat jong ahi hichi policy hi ade se ne North East region vision kiti 2020 kiti hung ki sem do apat in appointment na hung len che in tun ni guest hoto isai diu chu hi le Ek is policy hi policy khat ahi na a itabong ham not is ade a manipula dinga aphat na le ase na ipi umem chule ai mi ho dinga hi policy hi vet chat poma ipi het lawa kho aphat cha ai tabonga ki gut na nei ding ham ti ho isai khom ding hi in tu in ama sa penin pu lh saitin thang do na hen nei katin ek is policy hi government of India in Ipi tup na mong mga ahin sim ham. Sule ichana lo hinna lo sap na nei thei dinga nam muam. Hin sei te mo. Look this policy 1991 UPA government no ya. Chu chilai ta chu PV Narasimha Rao ji prime minister ne hin amant western long trade relationship ho foreign relationship boya vet no wa phante ti Chiwa to Western Yuwa to Eastern Long Safe Ball Nadinga he look is policy and Port Ohin. He 2014 Changya to look is policy Aniki Sahin. Ahilla 2014 NDA government to Tahunki form tan Chiwa to Prime Minister Narendra Modi government in Aman he upgrade and ball in Ahin. Chiwa to Act is policy Tina. Unpod ohin. Amani tham chakat khial lam chi nai la chun look is policy hi economic relationship, economic integration with Southeast Asian countries. So ahilo le Asia Pacific region tina hin. Ahin la Modi in upgrade and bola hi economic and security integration with Asia Pacific region tina pod ohin. Okay, ke pamen abana Dr. ngam khau ko ma ka hen do nom cha hile document North Eastern region vision to 2020 hi government of India in ada North is economic prosperity peace and stability na dinga hen bolo hi in ajawa ka sai ma banga hi chi vision 2020 hunki bol jawa ke pan hin ek is policy ade se ne North is forecast in na chan ham khat nen hung ma chalen ahung important chomen kichi isayo vision 2020 government of India in abol pa hi ipi mong tup na abol ham chule nang ma muda na lo hingding ana mu mai lawa hele tha samna alo hin thai na ding hi ka la so namudan analyze tham khat nan bol team in Northeast region vision 2020 chi Northeast Council Ministry no ya hong kisi mahin chi document vision hi amasa pen yang cha hepon an le chilaya hong ki ha sei lo na pen cha hele look is policy act is policy ti hong ki ha se ya ko na hi Northeast Council makai na chi na sata Northeast ho hi chana khan tok sa dam ti lunggel nei puma chi vision 2020 han sim do oi It's a vision wahi ajwa Dr. Saitin thanga Saitan ahung ki pat dan cho hele factor chum tampi cho min
anh là họ bên ta chu government in agel hi northeast states ho hi northeast gam kai ho hi iti khan to sa dam sum kol ve na lam hian lang in chen lo chen lam hian lang lo ho thing phu na lam hiong le development focus development and focus okay go ahead hi ji nei ya chu hi chi vision anei aphun do hi tu hin government in nasata in panala in ato do izan ham kha jong chom tan anh lại ho Manipur le adia ho context a shading a chu vision 2020 ho la hi chan gem khana mi pin khana nei lo dan vi nau mi nei a ye chu chi document sima government in hi chi policy project scheme bol ho hi chana ho dinga phachumam ti hi khang tha ho se hello bin mi pi yong hin i ha het lo lai bin au men anh là cái mu dan in Manipur economic policy 2002 ayong chon an si movin hi chi ho hi phai cham mi ho tam zon phat chum na nei jawin a le ho thing hlang mi ho de a mi ho hin chan kham kana phat chum na i mu lo lai vin kam mu nei hi chi government in policy and bon vision 2020 hin north east adi de Manipur hi chan gam kana impact hum de hi to ayong mu thein phai cham mi chan gam kana khan to na industry lam hen lang tourism lang hi yong le khan to na nei tan anh là thính lang langa hi chen khom pi thính lang mi ki ba pi dang dang ngo jong hin chen gam kan ki got na chon nei ta ve anh là cái mu dan in i ho thính lang mi la jong i ho hin ai chen gam kan khan to na le mit hanan i nei be se po vitin kamu nei ai chu tamu to i chen khom ikinai pin ji ho hi agam peng hoi hon i to phau hin hi ja chu hi chi vision Southeast Asia ho to Manipur ating la Northeast India ho kai mat ding am ho kizut mat na hen lang khan to na hiyong le chan gam khana relationship de tiu hi hoya hum dham tile more gam kai chandil tingnopal gam kai hum de alampi hum hi de ai la gam hi hon i to phau hin an le hi cha ko na chu gam i to phau hi ho dinga phat chum na ipp mu diu ham ti hi nasata agial phat wang jai tai ai le tua chan ham khan nen khan to na khat ho ek is policy to vet min hom tai na ti cho na cho hi phat che dung zu ya ha mi consciousness ai lo wa le chi government plan chom choma ko na ji khan to na khat pa chu hin pha o tia yong sei the lo han ek is policy ji hello wa na khan to na hin acham lo wa in pha diu ai ma khan to na hin mi yong ada tha the ti hi su mil lo ngai exactly aji chu khan to na ki ti hi government chun to di democracy country India sung ta banga hi mi ho hi achi ngai ya khan to na government agon ho hi ke hai de ke dinga ke ho dinga phat chom na ep ham ti hi kila lut the ngai na ti kila lut the lo ho chu government in khan to na ijat gong yong le amo chu dal ha the ya chu ho hi na sata iki go ngai ame pijong avel hi prepare hi ngai na okay ke pa men abanin dr hype nang do na question hen dong katin trans asian super highway india le myanmar ki asian country a ding hita e sele morit manipur border in india border morit la dung he chanham khana township hung heding in amta en ele hitabang machal na ek is policy no ya dinga lai ta hi ipi mong hi joy hung lo thing han la hela no mai ho women's ho din mun ding hi tabanga namuam ichana no mai ho effect about ding namuam nalungge han sei tim ki sei le to doctor ngam kho wina sei ju supplement ki bolle development hi government in ki pulut hen lang north east especially Manipur hi khangto hen atiu hin na a hi le mi pi ho chun awareness akinei lo wa hi le nu mei chapong ho chu eastern gya chu thasam dam ji pa yong chu ge la ngai na to higher level amo in talks negotiation email si anei wang ba chu at the grassroots level the women nu mei ho hi they are facing a lot of vulnerabilities more town to having a situation to head sao hin literacy unemployment and then insurgency and
จี problem หัวเจ้าเสียอมนะจุงโจนาจุ development อ่ะหงลุดเตียงอาหิเลจุนมีปีจุน aware หิเลวาหิเลนุ่มเองจะปังนาวทางหัวจุอีตีดีหิตามจุที่อาหิเลจุน mechanism ขัดจูขั้นตอนนั้นจูห้องเตะดีหิตายอีซีน่ามีทีเล construction จู on the way หิตายกินยองขัดเบก็จีนกับมูอินสูนจานาโตหิตายนะอินอบอิดาวาจูขั้นตอนนั้นจูห้องดิ่งหิตานpolicies จู implement กังจลาจันบอลดิวหิตายพูดเราจังอาจูจานขัดก็อาจูอันบอลเตียงอะไรจูอีหัวจูกัมกะเกว่าอันนุ่มดิวจูจูนุ่มเอจะปังหัวดีจู advantage ห้องกิลดิ่งหิตายดีเดียโมเดต้าวิเวนาหิเลสุมกอลกิเวียอันนี้กิเวียหัวกูอีเวนนั่นนุ่มงันสังหินะเอ็นเจไอโลเล่ที่เนี้ยเทม business เนี้ยเทมบอลอเลียนลังจุฮิโลอเลียนลังหัวจุละดังหัวน่ะบอลฮิจิดินมุนาจูตาวาฮิฮิจิ policy จูหงลุตาฮิเลอโมจูหอยลังอาจูหงดิวตาอีพีหงติดิวฮัมนะ prostitution นะหงลุไม่เที่ยว or they อาจุติละวาฮิอาฮิเลตุลายนับพะโลโลตั้มตาอินอันบอมเทกิน่าไลฟ์ awareness อันนี้โลวาฮิเลอาจุที่อาฮิเล mechanism ขัดจูอีพิฮัม awareness ขัดจูปียังไงหิน civil societies นะ government บอกฮิปโป in civil societies ไอโลเล women's right organization หอจุนฮิตบังดิ่งฮินฮิตบังฮิตาอินฮิจิจุนหน่วยหอยงจูอิจันเกียจู economically empower economically literacy financial literacy is how to implement ibolo bahile ahidi satna chu nume chapang ho di ho chu amo di chu victimize ung hiding marginalizing de marginalize ung hi na chung cho na chu igam sung wa chu boina hung su kit nei the hi na lai hi chu ka sei nom hi ji chun to hi aphan hi igeyo hi tae tu hi atam zo hin look is policy act is policy itikit we na ahin la tu ni chan gein more town na khun numei ho ading chu civil societies and the government ipiham program ki bol hi tu ni chan gya hi ki zabe se nai lo hi boinong umteng la numei bo chamala nga ki to satji hi ahin la development project ading awareness skill development everything na capital project han lang credit facility han lang ipi hi ong le amo na ding chu pi na ding pa chu khat sa ki ngai tu po for granted ni na akila jingin amo sa ngai ti ipi boy dham ati in ale women so empower bol na ding egg is policy hung hlun ding to kil hon na no mai hobian bit na ding a he I ma cha tu chanin to go nom po chi direction hen nati ham to gon hi ka head da na tu ni chan ge ka ve in na he boy now mai le chun Kuki women union kiti chu hung po do ji naiไม่เลยห่อยองจุงปอดดอจีนไม่เลยห่อลังไอ้สู้ปีห่อวางจุกแฮปโปน่ะมอจุนอีปีโตก้อนเหนียวครับไอ้จัดลังจุกิเซตเลย literacy awareness game ไอ้โลเล่น่ะ credit awareness game ไอ้โลเล่ resources น่ะ capital awareness ฮิจิact its policy อีปีฮัมน่ะอิติกุมาหงกิบอลฮัมอิจันเกยผัดโจมดิวฮัมอิจันเกยจูอิจิเทโลวาเล่อิจิทำตีปาจูprogram workshop seminar conference tu ni chan gya chu okay ai la ikhat Kuki women's union association organization ke ti ni le thomo min na chi biti ki khail ha ham hoi che pen hi apex da na ham iti ham je ka la chu chi lang pang chu ke ka ha thim po in na ji nam ti le chu hoi ta vet kol ngai je okay ke pa min to hi na sai ma banga chu women's lang ho hen civil society organization ho to ki tho a ichanam khana women's ki ujang ai po na future la itabang ji egg is policy vet chat poma hi itabanga prepare hi diu hamti to gon mi pi he well hi sa hi thya hel amon mona seminar ma bol the hi ta thank you very much but I will come back to you to in pu sei tin thang nang na hendong ke ning katen egg is policy hi ku ki te adinga ichana phachom ding ana muam ai lawal ichanin phachom pon tin ti am apha chom lo ding nga hi ta apha chom kha lo ding nga hele ji tin the na lai ham ji ka la chu na lunggel han sai te mo eglis policy hi uten in nang sai han tan development project hong khian na chule India ding am chu foreign foreign project hong hian foreign policy hong hian ain la development khat hi hong tingai le chun
lấy sự hình đàn khăn tàu đúng gì chỉ Việt Nam là chun development khăn hông hiya là chun ilanga ato kha yang hông thể hiện na Kuki tia ding a chu Manipur pa chỉ Việt Nam là chun extended level chu anim pi na nga sim the no men he chi wa chu project khăn hông phát chom na khăn hông tại là chun Kuki tia chun phát chom no ho chu ikila thei diu nam ai lo le a khai lang ki tio te sian na the ase thei ga a khai lang zo hi chan kha diu hom ti pa hi iga gi lai lai nghe alang pia chu local products ti diam na an che lo hingo yang chu egis policy phata implement hong ya hong chi hoi ti nga le chun a price chu hong kal jing the hin na business lang hong hoi the hin hi chi wa chu i ga wanai le hin alang pia Kuki ho context a si wanai le demerit lang he min ipc nam ti le chun egis policy hong ya le chun smart city hong ta ding na chung le government office aja hum di ta cho visiting le chun agam chu koi gam hum yam ei mi ho gam hum di ta a hin la ei mi ho chu i ho society hin dana chi vanai le chun migration khat hum migration hi alang pia hi rural to urban thi hin na ei mi ho hi vanai le hin urban to rural a chi jin pgm te le chun na ya chung ki kun the hin na chukit le gam value pa hi vanai le chun hilanga railway ki bol nai ong khoi vanai le ai mi ho kon khat gam ne cha cho ko hectare khat ekal khat na chu crore za za compensation a pi u zo na ele atam zo chun e gelai le hin hi chi hi apa chu me ki ti zo ai wanga le si chu hectare khat ai lo le ekal khat chu a value pi ham ti pa hi he do ma sat ngai ti hi ke malung ge hi chi hi ei mo hon hi tia i ga vet wa thingi tu theiwa changi tu theiwa hi chi pa bo se khu value ki ven a in la scientifically i ga ven la chun hectare khat chu alit dan chu hectare khat he te taw te na anui long chi chana chu mi chu anui la chu ipi resource mam ti pa he a value hi koiman ki gel be se lo hin hi cho lang hi phat ta in vet ti ngai la chun chukile alang khat na extended paw hi I chen khom pi ho to in vet nai la chun hi chi act is policy pa he a benefit pa he enzawa te sio sei bunga a khai lang zo hi chan kha diu ham ti hi ke ma lung gel hin chukile a hin la government policy khat project khat ta bang a hin na hi chi lei sit khan tong dung zu a chi hi a hi pha na chu tui ong suai le chun tui la chu din da di chu hi thei lo hin na thei pen chu a chunga chi ipt ka ki jap ma na ki jap thei ngai ipt kai hoi la ka ki jap min hoi la ka so sadam ti pai ga agiam ngai development cho hung tai le chun I ho chun ipt ki go na he chi pa hi take bol ngai ham na chukil le mi nu ya kun na lo dinga chi ipt advantage chat lo wa mu bol lo wa activities nei lo thei ta lo chu na thei ta lo please go ahead standard level chu yon tham khat be chu mi to sen ki te na di pa chu na ini masat ngai ti hi well preparation ti pa na amasa an nei ngai chukil le he chi wa hin even nai le Kuki society hi education na silang pa ilhasam bin alang kan asin ve kin ala he chi even aning ka hin ve na la chen thla sam ni hi khosung ki vai pu ti yang an tong kho the ni aji chu hausa khu chaga relation pa yang na cho yang an tong kho the ni so phata administration hi phata ki chi ai le chun education jang hi hong khong to thei diam education khang to wai le chun acham lo wa chu mi him chu every anger a chu mi chu comparative hong ki bol thei na mi yang ki te thei chu le elanga thil khat mudi khat yang chu phata a ki mu thei hin e Kuki society a jiwa na le chun hi chi lang hita to egis policy hong ta le chun compensation izan ham khat hong di hin hi chi la chu middle people na ti di ham na ka la a thei le ho na compensation amudi ho chele government ki ka thei le di ho hi cho hi event tu chun na le chun amading ngei cha na hung thai ti ho to bang hum jin na hi cho si na le chun ipi project hong lang ipi development scheme hung yong le chun ai mi ho society a chu first a chu grassroots na chu phata kita na khat chu inei lo wai le chun thil jo si hi isan di wi me ti hi sei lu egg is policy government of India in ahin patna ke patna he I ho avail hi lo wang ma sunga hi ta he continuously a chi yeng hi chu tu a jong he he a chu mi tam ta he avail hi lo dan no chu na
จี very interesting ขัดหินคุยตะบังลุงลุกนมาเฮละเอก is policy และมณิปุระหิจนาอสุงาหิ project ตามที่ hold เทหินเก็บป้าเมนตัวเองด็อกเตอร์งามเขาตอนคุยสนันดองเกตเองกัน North East และ South East Asia ที่ connect บอลนั่นเองเห็นนัสตาอัลเมนโตกูนะเห็นเฮ้ยโนยาเห็นตัวมณิปุรดินมันเอวน่าเห็นละ politics of insurgent state relation ป่าเห็นนะที่ obstacle ขัดให้เราทำตัว more Myanmar borders area ป้านะถึงหน่วยมีกุยตัวพาโลอุมัมนะที่เขาเห็นจันทำขัดนะ obstacle หงเห็นสุบอยยาหงปังดึงอานามัวไม่ละว่าเลยจะก้าละอีพีหงตินเดนทีมนังมามุนดานวิวสินใส่ทีมอินเดีย government ทิ้งหน่วยห่อหุ้มจีจังไงทิ้งหน่วยห่อหุ้มจีให้รู้เลยไชน่าตัวปากีสถานตัวบังกลาเทศตัวจุดมุ่งมั่นอปันสาวินามกิโทปีนามวินที่ห่อจะให้อินเดีย government in North East นัสตาอันห่อสายจำขนาดเสียดิ่งอ่ะมั่วให้นุ่มโลหิตเลยตัวห่อสาบังห่อสาลงไม่เทยาจูมั่วให้เวทสานาจูทัวริซึมหลังเฮียนหลังสุมกอลเวนัลลำเฮียงเลยมั่วให้จันเข็มขนาดดัลต์น่าจูปังเทฮิทเวอจีจูคุยตะบังขจุน business กิเวนัลลำมาบอลกูน่าเฮเลยทิ้งโนยฮอนสุมัทุมไอ้โลเลยอากิเวโฮการีพัทยาไทยสาโลที่ฮบังเทฮิทเวไอ้ละเกลดิเป็นจูมั่วจ่าให้กอเมนินกำสุงฮิโคสานขัดจงอันนี้ยาจูมั่วหินตัวเกลดิเป็นอุจจอเดียไอโฮละมั่วเกลดิเป็นอุจจพิมพ์ที่ไอ้เลยขันตุนหงดิ่งหัวฮีมิดังเดียไอปนไอโฮดิ่งหินยาจูไอโฮดิ่งที่ลุงกิวงหัวให้มั่วหัวหินอสุบอยโลงไงเฮ้ยจะอสุบอยว่าเฮเลยมั่วยังลุงทุบอีพีที่เสด็จgovernment ตัวกิโฮนาวเห็นลังอีพียังเลยมั่วลุงกิมนั่นนี่โลไอลุงกิมโลนาวสูบนั่นดิ่งจูขันตุนหงมาสัตไงขันตุนน่าจะลว่าเฮเลยinsurgent หัวยังฮีอีจัดหันลังอีพียงเลย government นี่นักมั่วหัวพิจารณาขันมั่วปียังเทียงเฮโลไอเฮียจูขันตุนหัวฮีgovernment ตัวจะเตียงละกำมีปีตัว insurgent หัวหินคุยดิ่งกิกงฮัมอีพีดิ่งหงฮัมคุยพัดจมนั่นดิ่งฮัมตีฮีinsurgent หัวยัง head team ไง government ยัง head team ไงทิ้งหน่วยมีฮัมทิลดังกิสบอย government ด่านปามาหัวหินอัตโตดิวอาศัยโนมาอัลเลอเกียลจูตั้มตามเดอันละเกียลดิเป็นจูขันโตน่าหงติงฮิเลมหัวลุงทุบฮัมหัวเดย์ฮัมหัวทูมฮัมไงจ้าฮัมขัดจงจุจันเกมขนากิสุบุลฮิดดิ่งฮีตีฮีหัวน้องเกียลทางไงยาจูจำน่านาดิ่งจู insurgent หัวอย่างฮีgovernment เนี่ยกิโฮปีไงจุดเตียงละอังไงจ้าโดยปีฮัมอัทุมนมอัทุมอีปีฮัมอีปีกิบอลปีละพามที่จะ government ยังเอาเวทไงเนี่ยยาจูมั่วฮีอดัลต์นี่นะปงเอ obstacle เลยปงเอที่ government นี่นำพัวบอลเทียงให้ดีปนเลยอาจีจูจูหัวจะจูมีปีขันโตนะเห็นลังขันสูนะเฮียงเลยจันคำขนาอสุขาเทียาจูNorth East เดียมณิปุระ insurgent ตั้มตามหัวฮีมณิปุร government เห็นลังอินเดีย government เฮียงเลยกังตาสุทิมากำสุงให้จำนะ peace อควายมาสัตนาขันโตนะให้อันโตลไงอาจีจูขันโตนะให้พัตเกจาหงกิฮบตัวลัวขันโตนะอิจานหงยงเลยgroup ขัดทำ community ขัดทำเซนขันโตนะจูจังตะเล่ insurgent จงจูเปียงคิดหมัวให้ปนยาจะหงเปียงกิจที่ที่ละหิจะจะหงเปียงกิจโลนั่นเดียจำนะตาตามที่นั่นดิ่งอาจู government insurgent จะให้อสุทิพมาสนะอกิโฮปีมาสนะมีปีดิ่งอาทิลพาฮีอบอลมาสัตปีโนหงไงดิ่งก็เกลี่ย Okay, thank you very much. To in Dr. P na hindongin katin. Egis policy macharging to kilhona. Kukite ni P ki na needing ngaya na tiam. Jika la so nalunggel tem ka insight. Ano maya hayong le. Ay mite jo siya hayong le. Ipi mo nga he ibolo nga hitam.
epiti prepare hi di ham ti ding dan hin te na say bangwa jo discussion ni nei bangwa awareness program hi isa samu na asunga chu policies and program implementation hi bol na dinga hi chai lo loi di ki agu no hi na to mun chu min chu chan ga transit point yong min sep chai loi di agu no hi tai hi chu iwa na hi le asunga policies so hi implement hi agang ga bol te di ki ti ale hi chu mi pi ho chu awareness chu anei lo wa hi le chun hoi lang isu di hi ta benefits disadvantage to awareness pi ngai na and then mechanism to kivai pu na mechanism control khat yong chu inei ngai ve na government in ichi implement policies to implement bol teng le hi chua akhonei te agam ngei te chu i ho chun i pi chu ham i phat chom pi diu hoi lai a chu i phat chom pi wa hoi lai chu i hla sam ham i hla sam na pen pau to education ham skill development ham alo le credit facilities ham na hi choyo se chu i hla sam na pen chu to hi campaign bol jinga workshop bol jinga expert ko jinga hoi ta a chu awareness campaign chu bol jinga ngai ta ni hel lang ge yong neglect the hi pu ni izi nam tile hi ji act is policy chu door chu hung ki hon te nga hi la ko chu hung ki hon te nga le community different community hung ki su tu de hi ta ni different community hung ki su tu na chu I ho chu minority hung ki di ta hi na business transaction mun hung hi di ta hi business transaction mun nga chu it will be a mixture of different communities different people hi chu apha yong ding ase jong ding ai apha chu iti ki la lu diwa a chu teng le ase chu iti ki dal do wa a chu teng le hitabang development programs ki bol ho chu iti I ho chun hi chu phat chom na inei the diam chi chu expert ko anga nei different fields are expert education bo se hi lo economic social political every field a chu upon to get expert chu ko nga ya hang pia chu mi pio se chu awareness pi ngai is in a more town chu is a business mun a hin nu mei gong pasal zong chapang zong koi zo se zong hi chu ko business a bol hi small business and lang big business and lang EP business yong like legal hi and lang illegal hi yong like the shortcomings na aban le shortcomings and strength everything chu hoi ta chu aban le law and policies and program ti ho yo se implementation ho chu I chan ge a chu tua pat na kum hizat hiding kum hizat sunga hizat hiding chu ki le hi ta hi no ki lo wa hi le I chan ge chu I ho chun phat chom na pa chu I mu lo diu bang sit na zo I nei thei diu ham ti pa zo ole ho traditional product ho ta tau te na te ka na ga sai ding a bet thu ho ta bang ipi ba income thu ho ta bang ai lo adang dang ho hi iti ham khat bola na chi trade lease la hizau sa the ham ai lo wa hele future la na chi sang ta trade hung chi na dinga he cho ta bang ki ho ki gut na la he zau sa the ai lo le museum ho ta bang na cho ta bang jo international digital ho adinga interesting khat he ding ai lo tourist spot ho na tabang yong I ho hilere ai lo hi cho ka la cho tabang chu ipiti na gel cho yong chu gel the every field ka sei chu la na every field a chu bon chu ge indigenous as well as resources ai khat ya tourism ho ge cultural ge ipun ho izat le nam pun ho ge yang chu na hi chu ge kisana yong chu nu mei chapang ho chu weaving technique skill development pun ve zat le nam hoi ta tai neu la na hi chu ge yang chu export yong I bol the na la yong hin hi cho ge yang chu yong chu zu stall hon sa the ham ipi ham khana chu development chu bol the every field a chu bol the food aban teng le culture aban teng le resources adang ka hapoi na it's not only on employment basis or trade basis he point indigenous skill langa chu I hon mi pi export bol the pa chu mi ho het dinga chu I ho indigenous food items le indigenous culture pa chu iti export I bol di ham hi chwa ko na chu benefit chu iti imu di ham hi chi pa chu awareness pi nga in hi innovative ta chu explore bol nga chi explore bol na dia chu expert ko nga in okay very good pu seitin thang hi chi ek is policy hin gam hoi lai koi gam hin tong khan te ti
nam mu da hin sei te mo Lang pia hi govern hai lekin India look is policy lo le egg is policy na le na ama ho hin main focus ho hi vet le Southeast Asian countries na lo le East Asian countries din chakil le anin pe na ga hop dinga chu Asia Pacific region na so hi na le chun Asia ga ma dinga chu China ho chu east in a hop tan na chakil le achung long pia ga sei gi na le chun Russia ti lang ho chu East Asian tham khat ga ho min so in vet na le chun Asia continent na dinga chu ake khat ho ta bang hi a hop zu we ti the hin a country chun ga sei da jing te jang le na geographical area chu ga na le chun is Pacific hong kitia le chun wanoya ding a len pe nin hi region country si hong kita Asia hong kitia le chun continent na ding a len pe hong kita na ji wa so ake khat ta bang hong ki na le chun chi look is policy len ta gam tam ta hop thi hi country chun ga ke sei jing te hi yang na a region chun ga ke sei jing tin okay thank you very much Dr. Pu ngam kho ho kan ro nom cha hi le chi India to Southeast Asia trade ki sam kai na pa he hung lo heng han lang hele tua ki cha nom khat chu chi drugs ho na Asian country ko nin in ho Manipur particularly hung lo nin te ti hin so le tua yong he India ko na HP ki ti ho PPM heroin ship na ki mangcha chule WY wari si yor ki ti ho na tu la cha pang ho na ngol pi Joseph na ki mang tua yong hi chi hi flow hi jing jing from both side chi future la he tua sa nga he easy flow khat get hong ki hon ding ya chuna egg is policy no ya chi ka la hi chana chi hi nang ma muda na itabang chan hungai jo internet ti mai lo wali ho Manipur la zut ho khang tha ho hi chana exploit internet ti am ai la wa le imacha pon te ti ja na ding am poi na ti am chika la sun sai te lo le ai chu teng le kham na thei ki thi ho hi e ho notice se yong hi di pon wan noi chon na khat ta ya ju wan noi chon na khat chu e hon ki mo tim thei lo e hon bol pu te bol lo hil diu hi yong ki ti thei lo ai ji chu dan in aphal lo hiong le dan phal lo wa na to hi mi hon hau na bai ta chu teng le nam politics a yong min na sa ta aman cha thil khare cha na opium war I have ita banga chu look is egg is policy a hum teng chu le lo la ai ho se ai pon thil dang tam ta hum be de tua lo la ai ki chat sang wa thil dang dang tam ta hum be la chu ho yang ki go rangai a hin la cha head di pe no chui pham ti a hele e ho hin thil khadi bol ti un le ka in chen ki siaming ka in ka lo ki sim phading ti se a hi ige lo khada o men an le chi lo la ai ya ki ve hi e ho thing hang mi se lo de kol le wa yong ki ve in tin I chen now Manipura phai cham mi hong ki ve de hi ana mi ki ve che le hon ki ve daw te ti the yong hai po ya chui chi ki ve na hi ai to ka sei bonga chu min masanga chu gal man cha ne a ki do pi khat thi na dinga man the ya chi chi lung gel ho yong hi hon het ngai I ho chu e hon lo la ya ki ve wa kham na the khang tha hongol na the ai ki ve wa I ho le ho chunga chu ding la wang chun chi chu nam ngol pen society ngol pen chu hi di wai ya chi ho chunga chu lo na dinga chu aki ve ho le chi chunga lung lut ho hin lung phatake cha gel ngai e chun chi koi tabang chun ho le be to yong ki to poiti mai the a hin la ho le be to ki to lo chu mi wa noi chon na hin e hon chi aki to poyong ki ti thei pon te ya chu lo lai ya ki ve ai lo le Southeast Asian countries ho ko na chi kham na thei lo lai tam ta hung lut ding India sunga ko na Burma langa lut ding ti ho hi I head o a hi tan I chi head pau hi itiman cha dam ti jo hi na sa ta mi pi hin I gel pharo ngai le
chu ti lwa hele ichi nangla ki kham thi yang ai pon Manipur government in dan ya sim yong le ki kham jo ding thil yong hai de po nei e chu khang tha hon gel dipin chu lo la ai kham na thi ki ti himin gal man cha ta banga man cha hi hi chi ha ki man cha khila le nam khat jong su mang yeng the a khanga a chi abo man tha na thei ge ya man cha phata khat hi ya ju chi hi i ho chunga chu sa lo ding an la ki ve na hi i hon midang in bol le hon bol da taw te ti wang hi ti lo a phai pati ai he chu choi le appeal ta bang hin na appeal ke bol ta bang hin chi bol hi ibina phapoi ti na ta bang hin he chu mi pina jui ding ka ta san lo hu chu ya chu itabang legislative measure hamai lo wa hele nam khat hi na ana civil society organization itabang action plan ti di ham pi ham khat mechanism khat nei ngai lo ham che ba he long yan chei be ti mo mechanism chu government in tamta asim tan illegal trade hi ailo le chia ki vei ho chu akimat do le kum hiza jelum de hi hiza na ki gam de hi ti ho chu mechanism tamta amta chu e even a state a country khanin atin jo lo chi ho tin jo the he pon hi a chu ki vei na lam ho chu koi ta banga ki vei kham ta yong le ching thei ta bol jo chu thil pha pen jo hi de bol ding ai ma chi thei ding ti chu na okay thank you very much pu say tin thang nang ko ma kan do nom sel chi is policy to vet poma hi pi ha migration na insurgency ethnicity ki te ho he ita problem hum thei da nam aji chu ichi hi railway connectivity yong hita in chule chelanga jong project tam ta chi la chule country ja nam khat to India particularly Manipur directly ya ki to ding hin chewa he tu a jong ethnic problem in a wana contest for ethnicity la territory ti hi ni chi ho to vet ma he itabang is policy future he nam on sai ti is policy implement hong ki bol ta ai le chun che gyal dan ga sei leng development chu hong ta le chun development hong na chu mi yang hong hin na community za hong di hin a chu ti ai le chun e ho chu enjoa ka sei bunga chu migration strain a chu vet na le chu i ho society context a vet na chun urban to rural pa hi na a ki ha chi num a ji chu standard no anem ta ji chun na chu ki lei langa insurgency lang hi ka ga na le chu insurgency chu Manipur ayong chu insurgency chi is policy sa tam ta chu na EPG ahong ki phut do ham ti chu i ga na le chun hinge ma group ma ajiwang chu ka hepon na main reason ho chi na le chun government na to na lungthai lo na khat na thum na dinga chu insurgency EPP group hung ki sim do ta bangkan in kamon hi chu hung hia le chun helanga is policy hi ahung ta ai le chun development chu hung khang to din development hung khan hi chiwa chu equal distribution na ahung hi lawai le chun hilanga is policy han na hi yang le na development ho EPP yang le equal distribution hung hi thelo ting le chun insurgency chu hung po do tho ding hin a hin la society development a chiwa na le chun development chu hung khan to wai le chu insurgency chu nim che ding ti hi ke ma gyal dan hin chuki le abana chui na le identity na identity pa hi culture lang hi na le chun anjo ka sei wang chu development hong ta le chun community mi za nam khat hong di ta na hong ta le chun intermarriage chung ding na intermarriage chung ding abana chu hong ki cheng khom di ta cho hong ki cheng khom ti nga le chun acham lo wa chu modification ham ai lo le ki su mang di ham khat na culture pa chu ji chu hung do thein hi chiwa chu i ga chi i chi theilo wa i zo lo wa hung ho chu amo sang chu standard ani mai khan to no san nim mai la chun amo chun dominate ball thein exactly ai ma identity chu hung mang jing thein ai la ini zo ai la chun hung ho yang chu ai man dominate ki bola ai ma identity chu na amo na ala jing thei khan no men hi chu hi i vat ting ai la chun khan to no pai hi chu mi to level pai nei lo wa la chun identity yang so mong the ti hi ke malung gyal la na ka hin se okay Dr. PN kan do nom khat cha hi le
adi se na look is egg is policy ti wa le ama sa pe na hong ke pat na zu more a hi na more a ai mi ho hin ichana gamle go he aven bit no hinam tua he ka za da na so pu mail he ho yong tu chunga ha pilal border pilal i khat ipi ta khomin chu chela ayong chu ya nam khat population mo wai ta na cho kho tua he expand hung chi jing ding a hi chu hot vet chap poma tu ma sanga haulin phai issue ho yong na la hi more area hi chana gamle inei ho hi hu bit na to sungai chi ham alo le ipiti chi ha sa uten ti am na lungel hin sai ti mo na ngai dan hi na the chana more sunga ba hi ni sei bong ma a chu za dang ho chu mi ki prepare ga mo hi tai na ji hung lu te ding hi tan hi ji na lu egg is policy I chan gya phat chom na chu ki hon ka mu diu ham ti a chu mo chun step allow hi tai step ala wa ki pum khat no wa lung khat ta na ato ho mo hi tai na civil society ho zat group ho yo se chu ki pum kha na ato hi tai a chu ti a hi le hi chu event na hi le chun I hon mo re sunga chu I ho ai mi atam zo ho chun tu ni chan gya ikitu theilo na pe nu chu khunung teng le ikitu lo na pen pau chun zat dang ho chuna phat chom na chu an ki lam hi thiu hi ja chu igamu chu I hon beng bit nu te igamu wa chun I ho khan tong na chu I hon a share tam zo neu te ti wa hi le lung khat I put wa pum khat na I lung tu ta chu na I to lo le chun I ti da ma yong le chun gam chu ka ngai lui ka hu ka gu ki tong le asunga chu I ho ikina yeng wa ikitha tu di yeng wa le phat chom lo ding ta an ka mo ne ama sa pe na chu iki pum khat wa ki lung to wa hoi ta chu lung khat I pu lo wa hi le chun I ha so thau liu hin hi cái mà mình kia đạn ba, cái là số tệ thâu điều, ý ra nên kim khát half section chuẩn na gam cái ngày người anh tí đinh half section chuẩn lùng hi mò gì á chú against hung chỉ đinh hi, chỉ tiếng là chuẩn kina na hung đinh kina na chuẩn tiếng là chuẩn à chôm bê khát chuẩn hung lụt đinh chăm na cái xe anh tí đinh chăm na anh xe pa chuẩn phát chôm na anh kia là đinh. Ok, hết chúng ta ngã chú doctor pule pu xây tin thằng nhân supplement hình ball team hẳn more area chule igamo he chi egg is policy hungum ding to kil na icha nai ven bit diu ham ita banga to goni ne nga yam chi ka la jun sei han tim please dr pul sei tim gam ven bit na dinga phapen chu khan to ngai ji chu India Manipur hin thinglang mi ha chu itinaw be alle anytime state government in alamo na di ma cham lo masangai pu pa te khanga chu hausalin ho cho ki phin yong la mi government in athona la tho to chu government in bon mong ngi ati le azola ding ma cham lo ei che hon ka gam tiong la hengi chan gam kana chu I ga mu chu hinai I ga mu chu I khan to sa the lo dinga hele a khan to sa the hon akila tho dinga hi ti hi su min lo ngai ya chu gam agam pheng khu chan de la hin teng no pala hin iho gamai ya ji iho gam hu itiman daham bachana chu to hi go down len ta yung igam ho wa ku isa ongai ta midang hon han sa masang go down len ta in sa diu to mi ho hon hotel restaurant chu teng le thil dang tam ta bol ho banga ko restaurant jong tam ta isa ongaya hotel nom yong isa ongaya chu teng le even I lo ho yong ko mi aga chi aga vet na thei din muna ibol ngai ta nei chenang agam kai khu leisit ho phapoi ti hu mi tam pin sei to ho tam jo kun hola bo lovin goto yak si movin chu teng le thing phu ding om ta pone thang pi kon ya chu ho khel dinga chu ipia man cha dam ti le northeast vision 2020 na sei banga chu horticulture lam nasata vet ngai tan agriculture lam bol ngai tan thing gam tu thu a mei hala chang tua agro farming medicinal plant ho na chu bon ta lo de ya chu to hi ecotourism kitiang hi atwa thu pi ya chi gam sungu ku soil testing yong bol ngai I gam wa ku ipi phadaham na lem thei phadaham ai lo le ipi ayeng phadaham thing phadam aphading pen chu tu sa ngai ta ne tila chu lang pia chu lowi wat wai hal wa changi tu wa kolbui tu he
hi chu ho chu government an dei ta pon chi chu kum khana ding bo hai ya chu to hi thei ho ha phai phu ngai tan I thei lei wa chu foreign ho hunga amu naw in edan sa diu bu nom ta tai sa diu ayana se bal me yang hon pi thei chang pa me yang hon pi thei bethu yang ne sa thei I chu ho chu I kai lu ro ngai thai chu ti lo wai le ga mu khu hitia hu e hon masang lung put banga lei si da phapon hala phapon e chun chang poi ta dal ha thei po nei an thwa thu pi ai e chu chilang zo hi lung geli nei lo wa he le ga mu khu I yes to he ki gut na nei ute ti wa hele to doctor pun na sei ho chu phata agel do a chi chu gp angai ta en tu in seitin thang gp lungel na seitin same question ke magel khat in sei lem building lang ga ke sei jing tela ai ho hi ai mi ho chu business mind ki be se lo zo na thil khat chu zo di tia le chun tham khat man ta ma zo di tia le chun ki phat lam ta bang na ichi I ho to ki tu boi ga ki ti ta bang na ai lai langa chu I bol khil chum tho tho ki hen hi chi pa hi business mind pa hi ne ya a hi lo le financial assistance from bank na bank nunga chu loan la building le lin sa na aji chu amun chu I ho hin lai het na chiting le chun building len ne ki sa bank a loan ki la building ki sa ating a le chun government in jang renable thai na chiting he ti chong ya le chun indirectly on pt say dia tha ki nei thon lai hen na ai le to he ai mi ho hen trade union tabang trade association tabang khat he jong he nei poi mo lo ham ji ki bol do han lang le chi no ya chu awareness hin bol hal lang hele EPP ham bol ding chu hung leng do jing de ham ka ti chu EPT na gelam ei nge trade association ki pun kho ma na e ta bang plan ho ang chu nei ngai chang wa sei num chu ti langa ki pun khom num chu Egg is policy he ang kisip na hi asot ta en tu a he chanam khana chu machal ma he mang tu nai cha en tu a bj men no ya yong cho he na he la chun I chanam khana ju government lang he king alowa ki chol lowa ji egg is policy law hen na denga panala je he ji din mona e ho jong EPP ham sei gelding to ding tam ta EPP umam ti ho he igel la pha no tan ke pa men tu ni no he in student pha da hin ke tain guest ho chunga ke pa tu ka hin sei ne he ti men he tu ni ai ke ho naw chan chon ke chai tai mang pha